Maju dia. Ajak. Ah. Kira ngajak sana ni seneng. Ajak benar-benar berhenti kan dia. Ya. Ah.
Belum doang. Anak kawinun nih. Ini nomor mah. Nih. Maju dia. Dan nomor mah. Ah, Burung teh gombal. beli mah mana dia? Ada. Udah sampai dah ke barang minum deh. Ah. Kita ini nomor mah. Dia tahu. Kacung dia. Ah, kita ini nomor dia. Mana buka YouTube our channel. Ya ampun. Lanjut lah kita buka jangan cuma. Apa rasa itu? Wah, nomor. Kacung dia. Apa nomor? Berapa? Berapa nomor? Res dia. Ah, ajak. Malam apa? Kacung dia. Ah. Apa yang ada? Nomor WA. Di mana telepon? Takut sini si Brayo, kakak pun tadi begini nomor nih. Ah iya. Tajung dia. Takut kakak. Kan dia HP dia.